Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 nenhlekani exikarhi ka vhiki na khalanga Pet Mathebula. Loko ri kene indeed swilo leswiwani va swi vulavulaka swa vaendzi lava le Afghanistan a va lavi ku ya USA, why consulate ya USA ku le Kabul yi nga endlangi special visa? Xidlodlo lexi lahlekeriwe hi matimba leswi vulaka ku ri moya wa xona wu ta va wu karhi wu hungutekile, kambe loko hi languta hi sayiti ra mpfula ya ha ri kona swinene. Boha nhlamulo yi ta kumeka. MMC a jikajika na maphorisa a famba kha a cheka hi muti ku ri mati ya huma na indeed ya huma. Swilo leswi a swi zanga swi nga teka na 2 weeks a hi ri na group ya voho. Loko ku ya hela masiku mambirhi ta va hi blokile laha ka group liya hi fanela ku hi vulavula koho. Afrika wa Vulavula. Enka minutes ntsena kuphela wara ya 12 inhlekani mingishiro mgalalo na FM yako hlekanisa kwalo ngisela stage le shurko eka nhlekani low namotla irabonaro sukro sungula ra n'wetele ya nyenyankulu le mera gidimbiri 24 ni khalanga Pet Mathebula mwana rusima jimo xihlango ba xingirtano xachara makunelo ndandazi mitsurumena kwa mkela kola ngisela stage shurko la Gauteng Mpumalanga and Northwest Limpopo na wikuma ku audio streaming ya mgalalo na fm.co.za. Ebi ba bolatani mingishiri wa mgalalo na FM ba nkulukumba David Mabuza Gigi ba ku haiko swa mina na huvo yo endla milawu ya Afrika-Dzonga swi ta gcina kwalo ana keri khale va kha va vula ku a mi ni chucheni na kambe lava nga na matimba va kha va hayi manyana sweswo mingitsero mnganalo na FM se ku na ku langutela kukulu loko swi ta ka timhaka ta matshamele ya vaholobye Afrika-Dzonga ku ya hi ku langutela loku nga koka kumbexani President Cyril Ramaphosa va nga hetelela vandla leswiya swa ku cinca kabinete ya vona. Seke namuntlha ka Afrika wa vulavula mingitsero mnganalo na FM hi ramba wena leswaku hi bula hi timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona kambe ke yin'wana ya timhaka leti nga ta vulavula hi tona i timhaka ta leswaku ku ya hi va Statistics South Africa va kombise timhaka ta leswaku tinhlayo ta vanhu lava va nga le ku laveni ka mintirho ti tikomba ti ri hansi loko ti pimanisiwa na nkarhi lowu fanaka ka kotara leyi nga hundza hi ndlela leyi leswi vulaka ku vanhu lava pfumalaka mintirho nhlayo ya vo yi hansi kahle i va mani lava khumbekaka ka xiyenge lexi Statistician general vo nga ta va ka hi bula na vona sweswi va hi byela ku ri kahle ku cinca loko ku ve kwihi na koho a ku ri ka nkarhi wo leha kumbe ka nkarhi wo koma ke hi ndlela yoleyo kasi ke i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga ta va kha hi swi languta ku ya emahlweni hi nhlekani lowu kasi yin'wana mhaka leyi nga ta languta i timhaka ta mafurha kambe timhaka leti ta mafurha leti hi lavaka ku bula hi tona a hi lava ku bula hi tona hi mhaka ku tlakuka ka mafurha se helela kwalano Afrika-Dzonga a yi ri na switichi swo basisa oil yimbisi ya ku va ku va na mafurha ya kwala Afrika-Dzonga swa ha ri kona switichi swo swoleswo ke hi ku na swipika swa ku ongeti swilo hinkwaswo swo ta kunene swi fika swi huma ematikweni ya le handle hi ndlela leyi se hi lava ku ta twa va ndhawu leyi ya timhaka ta energy ku kahle ku le ku endlekeni ka yini hi ta sala hi ri na yini kwala tihuku ve rimile ku odeni a Brazil tikhampani leti a ti ri koho laha to leti tirhanaka na timhaka ta tihuku hayi a ti le ku tikeriweni hikokwalaho ka sweswo sweswi hi lexi hambi oil yimbisi swi vula ku ha xavi hina tanihi Afrika-Dzonga mi ta tsundzuka ku tshame ku va na ti-reserve leti nga hetelela ti xavisiwa na toho hikokwalaho ka ku va vanhu va nga twisisi ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na ti-reserve hi ndlela yeleyo se hi sweswo mingitsero mnganalo na FM hi ta va hi bula ku ya emahlweni kambe hi ta bula na vona endzhaku ka loko hi ta va hi kandziyela loko ni vuyela ni bula na n'wanati hi twa ku va ri yini vona hi tinhlayo leti va ti andlaleke matolo sweswo endzhaku ka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa Vulavula. hi laha hi nga kona mingitsero yo mnganalo na FM Afrika wa vulavula hi 15 minutes ntsena kupela awara ya 12 nakonako hi wolowo hi famba swi nga fikela ka hafu kupela awara ya 13 ka nhlekani lowu na ku pfumela ku ri na wehe u ta va u kha u tisa xifaniso xa kahle mayelana na matshamele ya swilo hi ndlela yaleyo ntirhi hi sungula laha tinhlayo ta vanhu lava va kumaka ku va kha va komba ku lava mintirho eAfrika-Dzonga ti tivisiwile tolo hi Statistician General Risenga Maluleke se ivi loko ti tivisiwa hi ndlela yeleyo ku kumeka ku ongeti ku ve na ku tlakukanyana ka vanhu lava va nga thoriwa eka kotara liya kahle lava swi tivaka kahle va nga ta hi hlamusela swona kantswa i n'wanati Statistician General ivo hi nga na vona laha a riqinghweni ku va hi bula na vona nhlekani lowu n'wanati i nhlekani i mi amukerile ka Mnganalo na FM na ku vuyisa ka lembe lerintshwa
hilosile khalanga vakon'wana na ku losa vayingiseri a khensa swinene n'wanati va ri mi vuya ku ta rimiwa peri hampfula hala kaya se loko mi kuma nkarhi mi ta rima hi ndlela yaleyo hi le ndleleni mpela a hi tlheleleni ka tolo n'wanati mi tivise tinhlayo ta kotara ya vumune ngopfungopfu leyi fambelanaka na timhaka ta mintirho hi hlamuseleni swona ku ya hi leswi n'we mi swi tivisaka swoho hi nga mi onheli vuxokoxoko lebyi mi nga byi tirhaka ku vava ku byi lava ivi hina hi fika hi byi hlamusela hi ndlela leyi tsakelaka ku byi vurisiwa xiswona ku ve n'we mi nga byi lava a mi vuri swona vulani leswi n'we mi nga kuma swona vakalanga na vayingiseri xo sungula ka timhaka ta mintirho na ku pfumaleka ka mintirho hi tala ku loko hi humesa tinhlayo leti vunyingi bya vanhu va languta ngopfu kwalaya ka ku pfumaleka ka mintirho kasi hi ku kongomisa hi humesa ka xiviko xexo hi humesa timhaka timbirhi ku na mhaka ya ku tumbuluka ka mintirho se lexi hi nga xi vona ka lembe ra n'waxemu ra 2022 i ku vani ku ve na mintirho leyi nga tumbuluka hi tikotara to hinkwato kumbe hi swiphemu sweswiya swa mune tin'hweti tinharhu tin'wana na tin'wana hi kotara yo sungula ku ve na mintirho leyi ringanaka madzananharhu yo tlula madzananharhu wa magidi leyi nga tumbuluka kumbe madzananharhu 70 wa magidi leyi nga tumbuluxiwa hi kotara ya vumbirhi ku ve na mintirho leyi hundzaka 640 wa magidi leyi nga tumbuluxiwa hi kotara ya vunharhu ku ve ni mintirho leyi hundzaka 200 wa magidi ya mintirho leyi nga tumbuluxiwa kotara yo hetelela ya leyi se hi vulavulaka hi yona ku ve na mintirho leyi ringanaka 169 wa magidi leyi nga tumbuluxiwa leswi vulaka leswaku a karhi ha huma ka ntshikelelo lowuya wa covid lowuya a wu teke mintirho hi xitalo hi xo sungula xexo kasi lava va pfumalaka mintirho hi kotara ya leyi hi vulavulaka hi yona va kwalomu ka 7.8 wa mamiliyoni lava va nga na mintirho i 15.9 wa mamiliyoni se loko hi langutile vanhu vo tala hi lava nga na mintirho ku tlula lava va nga hava mintirho hi xo sungula xexo kambe hambiswiritano 7.8 wa mamiliyoni i nhlayo ya le henhla swinene se hi yona 7.8 wa mamiliyoni liya se yi nyikaku xiave lexiya xa tiphesente leti hi vulavulaka hi tona ta 32.7 wa tiphesente ta ku pfumaleka ka mintirho a le tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ku ve loko mi kume sweswo leswi swi kombisaka ku swi antswisa xiyimo ka lembe ra 2022 na le ka kotara hi ku angarhela na le ka kotara ya vumune hi ku kongomisa ku nga va ku ri swihi n'wanati kwala lembeni swiyenge swo hambanahambana hi veka xiyimo xa ikhonomi ya hina hi swiyenge swa leswi ringanaka 10 se loko hi swi vekisa sweswo swi ri 10 swiyenge swo hambanahambana swi kombe hi tikotara to hambanahambana swi kombe matirhelo yo hambana muhaxi kambe lexi xiyenge xi nga ni ntshikelelo xi nga va ni ntshikelelo lembe hinkwaro i xiyenge xa vuaki kumbe vumaki construction laha ku akiwaka tiyindlu to tshama eka tona ni tihofisi na miako yin'wana na yin'wana ya leyi akiwaka ku nga hava swikotiri kumbe mabuloho kumbe yini hi xona xiyenge lexi xi nga tshama xi ri na ntshikelelo leswin'wana a swo siyerisana swin'wana a swi humelela xiyenge xa vurimi xi va xi tlhelela ndzhaku xi va xi humelela kambe eka kotara ya leyi ku kongomisa xiyenge lexi nga tumbuluxa mintirho yo tala i xiyenge xa timali ku nga finance kambe xiyenge xa timali xi anamile muhaxi loko hi ku finance real estate and business services se mi kuma tifamily tiya to fana na ta magqwetha na vuinjiniyere
na va lava va ngo i vapfuneti ka sweswi swa ti-consultant va lava pfunaka kwalomu tihofisini ku ka vufambisi va wela kona hinkwavo na tibangi na va lava va pfunaka vanhu lava hi va vitanaka ti-labor brokers lavaya. Se ka xiyenge lexi xa timali ka mintirho leyi nga tumbuluka ya 103 wa magidi ya mintirho ka xiyenge lexiya, xiave xikulu xi hume ka lava hi va vitanaka ti-labor brokers, hi lavaya va fambaka va pfuneta vanhu ku kuma mintirho, ivi vona va ya hola le va mi pfunaka kona, ivi va holela n'wina. Ya leswi van'wana va nge hayi swi le ku va tshikeleleni swinene. Se loko hi kha hi languta mun'wana ngopfungopfu loko kha hi languta tinhlayo letiwani na swi tiva ku n'we mi nge ngheni laha ni lavaka ku ya kona, kambe a ni lava ku kamba ku na lexi xi nga kombaka ku mintirho leyi yi nge le ku tumbulukeni hi tikotara ya khomelela kumbe yi fika yi xupuka kwala xikarhi ku ya hi sweswi mi kha mi kombisa ku swiyenge a swi kha swi cincacinca ku ya hi tikotara. Muhaxi mi rhange mi boxa mu ku no ma swi tiva ku a ni nga ngheni, a swi bihangi ku hlometela enkele wa mamba lexi nga biha ku nghenisa rintiho. Se swi nga ti tano muhaxi, a hi swi koti hina va Statistics South Africa ku boxa leswaku ku ta va na ku tiyisela ka swiyenge swo karhi kumbe ka ku tumbuluka ka mintirho ku ya emahlweni. Lexi endlaka ku hi nga boxi i ku va ni ku tumbuluka ka mintirho ni ku pfumaleka ka yona mintirho swi landzelela swilo swo tala. Loko ko tshika ku va na ntseko haleno kaya, wu nga ha va wu ri wa xipolitiki, kumbe ku va na ku rhurhumela ka rhandi, kumbe ku va na ku khandziya ka mafurha ya swo famba haleno tikweni na kwale matikweni ma le handle malama hi tirhisanaka na wona. Ku tshika ku va na nxungeto va Russia na va Ukraine, ku va na ntseko wa timali to fana na tidolara na ti-sterling na timpondo ta le Ngilandi, swi endla leswaku ku va na ntshikelelo ka ikhonomi ya hina. Se loko ku va na ntshikelelo a ho twa nkarhi wolowo, swi fa swi tekanyana nkarhi hi nga si twa ntshikelelo walowo. Se hiswo swi endla ku hi tsandzeka ku boxa. Loko hi famba hi vulavula hi mintirho, swiyenge leswi swo tala swi tumbuluxaka mintirho a hi mfumo wu ri woxe. Xikombiso ka kotara ya leyi, mfumo na vukorhokeri va lahlekeriwe hi mintirho leyi ringanaka 122 wa magidi. Se loko mi kha mi languta mun'wana tikumbexani ka ya ku hetiseleni ka mintirho leyi tumbulukaku, lexi a ni lava ku tiva xona i ku na leswi ya mi talaka ku swi vula loko na le ka swin'wana swiyenge loko mi kha mi vulavula tolo ni mi twa mi kha mi kumba ku na yin'wana mintirho leyi mi nge yi va koho hikokwalaho ka tinguva. Xiyimo xa muxaka wolowo xi njhani ka kotara ya vumune, na koho xi langutekisa ku yini loko xi fana na swona tikotara leti nharhu ti nga hundza? Xo sungula hi vone xiyenge xa bindzu ku nga trade xi tumbuluxe mintirho leyi ringanaka 52 wa magidi. Kasi na kwalomu makaya hikuva se hi humelerile hi huma ka COVID, ku tumbuluxiwe mintirho leyi ringanaka 54 wa magidi. Kambe xiyenge xa vurimi hi kotara ya vumune xi ve na ntshikelelo leswi hi swi vitanaka seasonal. Mi ta tsundzuka leswaku timpfula hi ko ti fika sweswi ku sungula hi n'hweti ya Sunguti ni ya Nyenyenyani. A ti nga si fika hi hete nkarhi lowuya wa Vahukuri na Vanhlangula na Van'wendzamhala ti nga sena. Se swi endle ku ka timhaka ta vurimi ku va na ku tlhelela endzhaku. Vanhu lava va vitaniwaka va ta pfuneta ku rima na va lava nga ta laveka ku tshovela va fanele va laveka sweswi ka tin'hweti teti taku tinharhu loko a ku rimiwile. Se xiyenge lexa vurimi xi ve ni ntshikelelo nyana. Se hi swona leswi hi swi vonaka. Kasi hala ka xibindzu hi nkarhi wa makhisimusi vanhu va xava ngopfu, se mavhengele lamakulu ma thola vanhu vo tala. No ya twala mun'wana ti mhaka ku ya hi laha mi andlaleke
hakona na pfumela ku ri se na xifaniso xa ku kota ku twisisa ku hi le kwihi tanihi tiko hi ndlela yoleyo hikuva van'wani va le ku sunguleni ku vulavula na hi timhaka ntswe mi kha mi kombisa ku ntsekatseka na yini ivi van'wani va ku kumbixani sweswi rhandi yi nge le ku khisamini van'wani va yi lumbetaku na timhaka ta grey listing swi nga hetelela swi ya vonaka loko nkarhi wu kha wu famba hi ndlela yaleyo rito ra n'wina ro hetisela n'wanati loko hi kha hi languta ka ntirho wa n'wehe wa ku kuma tinhlayo tin'wani tinhlayo mi ti kuma hikuva mi endlele mindyangu tin'wani tinhlayo mi ti kuma hikuva mi endle vulavisisi ka tindhawu ta lomu ku tirhiwaku koho mi nga hetisela mi ku yini ka vanhu lava mi tirhisanaka na voho tiko hinkwaro ku kota ku tumbuluxa tinhlayo leti mi hetelaka mi hi nyika kotara hi kotara ti nga va ti ri teti ta timhaka ta mintirho na ku kumeka kumbe ku kayivela ka yona na timhaka tin'wani leti fambelanaka na tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Sweswi hi vulavulaka muhaxi ku na mimbalango ti-surveys leti fikaka kwalomu ka 10 leti vatirhi va hina va nga emasin'wini va nga ku burisaneni na vaakatiko. So xo sungula i ku khensa vaakatiko ntirhisano lowu va hi kombaka wona hi masiku hi masiku na ku kombisa leswaku a hi nga ta va na vuxokoxoko lebyi loko a va nga hi pfuni ku va pfumelela vatirhi va hina va ya tshama hansi va burisana na vona nkarhi wun'wani mabulula ya tshika ya tekanyana nkarhi wo lehanyana kambe swa hi pfuna swi pfuna na tiko ra hina na vo vaakatiko loko va fanele ku burisana na mfumo na varhangeri va tifeme ku nga ha va timhaka ta muholo kumbe timhaka ta vusweti lebyi nga kona swa va pfuna na vona se i ku khensa swinene ntirhisano na ku tlhela hi kombela leswaku a va yi emahlweni va pfumelela vatirhi va hina va burisana na vona hi ku ya hi mbalango lowu va nga ka wona survey leyi va nga ka yona va ta va va rhwele swikhadani swo ti tivisa hi swona swi tshama swi ri na tinomboro ta hina kokwalahaya laha loko va sola ku munhu loyi mpela a nge humeleli a nga ri na xikhadani a tlhela a va na papila ro ti tivisa a tlhela a va na nomboro leyi loko va sola ku a nga va kumbe a nga humi kona haleni ka hina va nga fonela ka yona va kota ku tiyisisa ku hi yena na ka swin'wana swa mintirho ya hina va swi kota no nghena eka leswi hi swi vitanaka website va kota ku vona ku munhu loyi a nga yima laha mahlweni ka vona i xifaniso xa yena lexi va xi vonaka laha a nga ku tirha kona na i matirhelo lawa hi lavaka ku ya khutaza ku ya emahlweni vaakatiko xo hetelela muhaxi xi nga vi xa ntirho wa hina a no rhandza ku khutaza na ku tiyisisa ku ngopfungopfu n'wina vahaxi loko mi pfa mi bula na hina vaakatiko mi twa mi hoxa marito ya xinghezi hi nga ri manghezi loko hi kha hi burisana a ni lava ku tolo ni aleriwe ku ya vulavula na lava va radio ukhozi hikuva ku loko a nga xi tivi xizulu xi hlantswekile a va pfumeli a va lavi xilungu va lava xizulu se hina lava ku tiva la muhaxi na hi manghezi na hi ku no twa masiku hinkwawo vahaxi masiku hinkwawo na loko va bula na mina va bula na van'wana vo twa ku hi na interview hi na yini ku hoxiwa marito ene swi sunguriwa hi vahaxi se a swi endleki ku hi nga yi lulamisa mhaka leyi muhaxi hi ta pfumbisa ririmi ra ka hina a ri nga pfumbisiwi hi un'wana loko hi nga ri pfumbisi hi ri hina vinyi va rona ni mi twile mun'wana hi ta tiyisisa ku hi yi landzelela tani hi tlhe hi landzelerisa hi tlhe hi bula na n'wina hi nga ha ri kona lawani ku hi kota ku vona ku hi nga pfunana njhani ku va hi antswisa xiyimo lexi a hi endleni tano muhaxi khenseli mun'wanati ku khensa mina ku dya hi ku engeta inkomba ko n'wana a khensa swinene sweswo mintirho mi nghena lone FM yimani sweswiwani ya kuma nhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 1 kambe hi sunguleni hi hundzisa leswi hi laha hi nga kona mintirho mi nghena lone FM sweswi i 22 timela tintsayeni ku vela awara ya 12 la ku amukela Tatana Maake vona va suka ka ndzawulo ya timhaka ta swicelwa na energy bula na vona laha hi timhaka ta ku tlakuka ka nxavo wa mafurha lowu nga tivisiwa tolweni vo va koho xikarhi ka vusiku tolo hi ndlela leyi ni voni lava kha va tirha night shift va hlupheke ngopfu loko swi ta ka timhaka ta ku loko ku va ku cheriwa mafurha hikokwalaho ka ku va ku ri na timovha to tala leta ti ringeta ku papalata ku tlakuka lokuwani Maake i nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM Avuxeni Tatana Mathebula. mi pfukile Ni pfukile tata. a khensa mani xivangelo xa ku tlakuka ka mafurha hi ku hambanahambana ka wo ku nga va ku ri petrol kumbe ku ri diesel ku nga va ku ri mhaka yini Tatana Maake
Yeah, the main contributing factor is the exchange rate. The rand weakened against the dollar during the period under review, and it contributed more than 50 cents on all the prices. So if you look at the changes now, if you look at diesel and paraffin, if the rand was not weak, those prices were actually going to drop instead of increasing. But also we have seen the oil price. It increased slightly during the period under review. What basically happened to petrol price is because there's a shortage of petrol in the international market, especially most countries where they have, they call it inventory, which is the stock that they keep in those countries. So most countries had very low inventory stock of petrol, and also refineries in some countries closed down for seasonal maintenance. Remember, in the Northern Hemisphere, they are now moving from winter and going to summer. So what they normally do, they reconfigure their refineries when they transit from winter to summer. So that's what happened, and that's why you see the price of petrol increasing by 127 cents. Se lexi xi endlaku ku diesel yona yi tlakuka hi nxavo luwa ku nga va ku ri yini yona yi tlakukile hansi nyana? Yes, because there's a in terms of supply for diesel in the market, they produce a lot of diesel for winter. Remember, in winter in the Northern Hemisphere, they produce diesel and gas. We call them middle distillate. So because they are coming from winter, they still have oversupply of diesel in the market. That is why it was actually supposed to drop if the rand was not weak against the dollar. Now, a hi languteni ka xiyimo lexi hi nga ka xona tanihi Afrika-Dzonga. Hina tanihi Afrika-Dzonga hi xava yini? Hi xava ku ri petrol, ku ri diesel, kumbe hi xava ku ri oil yimbisi? Yeah. Our pricing formula is based on South Africa importing all the finished petroleum products, whether it's diesel, petrol, into the country. However, you know that we used to have refineries that were operational. They are now closed. Those refineries were processing crude oil. So we still have one in Sasolburg called Natref. It uses crude oil. Then they convert crude oil to petrol and diesel. Others are still on a shutdown, and hopefully they'll come back. But our pricing formula is based on South Africa buying all the finished products, petrol, diesel, from the international market, and we buy them in dollars. Now, ni byeleni kwala ka leti ti nga pfala ti refineries. Hikokwalaho ka yini ti pfarile? Yes, the one in Cape Town, which is the Astron Energy Refinery, closed down a few years ago because there was a fire incident there and the refinery had to go and shut down. But they've since finished their repairs and it can come up anytime they promise the department. So hopefully this year it will come up and start producing. The one in Durban, which is the Sapref refinery, we know that it was on a shutdown, and then we had floods in Durban. The whole refinery was immersed in water. So they are saying it can only come back in 5 years' time, because they have to repair and everything else there. Yeah. So those are the two main big refineries that are on the shutdown. The Petro SA refinery in Cape Town, that one is they convert gas to petroleum products, so that is to diesel, petrol, and so forth. But unfortunately, they do not have the gas that they can process there, so that refinery is also on a shutdown. Oh, and why? Gas Yes, they need to source it from other countries. So at the moment, they don't have any feedstock that they can process. They used to have, some gas that they find in Eastern Cape, in Western Cape. Now that gas is finished. The wells where they were getting this gas, the gas is not there anymore. It's finished. Now they need to import it from somewhere, whether it's Mozambique or so on, or find new gas in Cape Town that they can process in the refinery. So at the moment, they don't have enough gas to run a refinery. Se swi vula yini loko mi vulavula hi leya ya Austin ku ri loko kumbexani yo va yi imite Astro kumbe Austin loko ku ve yo vuya swi nga khumba price ya petrol Afrika-Dzonga? No. Remember, the refineries, even if they're operational, it does not affect how the price is calculated. Because our formula assumes that every petrol or diesel that is sold in South Africa comes from the international market. That is why whatever happens in the international market affects our prices, whether it's the price of oil
whether it's shortage of say, for example, shortage of diesel because Russian diesel is accessible, or whether it's winter in the northern hemisphere, it will affect our prices. Now, in northern hemisphere, in Europe, they're moving to winter now. They're moving to summer. They just come from winter now. It means they're going to need more petrol to move their cars and so on than diesel. So the refineries must now bring more petrol in the market. That also affects the price of petrol for us this side. Now, ni byeleni ka formula leyi mi nga na yona. Miri yi sweswi ku nga na timhaka ta load shedding. Kuna mali yin'wana yi hakeriwaka for RAF. Vanhu vele ku yi hakeleni RAF kambe va kha va xava petrol yo ka yi nga va yisi a patwini yi va yisa ka generator. Mi le ku lunghiseni yini tanihi ndzawulo ku va ririsa vanhu valava? Yeah, no, I don't have all the information in that regard, but I know that diesel that is used for power generation, they get a rebate on the road accident fund. So that process is managed by National Treasury. Oh, okay. So yes, because that diesel is not used in the road, so therefore they must recover that $2 whatever amount of road accident fund. So they claim, once they've supplied ESCOM, then they can then fill certain forms and claim from National Treasury. No, so se swi vula ku na vanhu lava va nge le ku tirhiseni ti-generator sweswiwani hi nkarhi wa load shedding va nga yi katsa ka timhaka ta vo ta tax ivi se va ya yi kuma hi tax leyi va kota ku claima ti-rebates leti? Well, I'm not sure about individual households. I only know about commercial customers like ESCOM, the big people who are using a lot of volume, because they have to satisfy certain conditions with National Treasury. My advice would be to check with National Treasury if I have a generator at home, if I'll qualify for a rebate, and what is the process thereof. Okay. Potrop, ikensile swinene mani ku va mi bule na hina. Mi va na siku lerinene na khensa ni ri? Na khensa. Inkomo. Valava hi bula na vona nkulukumba Robert Maake. Robert Maake va suka ka ndhawu leya timhaka ta swicelwa na energy. Lava hi kha hi bula na vona hi kha hi languta ka timhaka letiya. Mhaka nkulu leyi nga hi tisa laha a ku nga ri mhaka ngopfu ya ku nxavo wa mafurha wu tlakuke wu fika lahaya ku yini. A ku ri mhaka ku hi kota ku twisisa ku kahlekahle hikokwalaho ka yini Afrika-Dzonga hi tikuma hi ri ka xiyimo lexi hi nga ka xona. Ni tshemba se mi ya swi twisisa ku endleka yini ngopfungopfu loko kha ku ta ka timhaka ta nxavo wa mafurha hi ku angarhela ku swo tala swa swo i mafurha lama mango kokiwa kusuka ematikweni yan'wana. Kumbexani nkarhi wa ku tiko ra Afrika-Dzonga ri languta ku xana vuxaka bya ro na matiko yo fana na va Russia byi va vuyerisa yini ngopfungopfu loko hi kha hi languta ku a Russia matiko yo fana na va India, matiko yo fana na va China ma le ku xaveni oil yimbisi loko ni nga hoxisi hi nxavo wa kolomo ya ka kumbe ntsengo wa kolomo ya ka 60 wa tidolara hi mphongolo, leswi swi nga na ku hambana kukulu na le ka leyi oil yimbisi yi nge le ku xaviweni ka makete yi nga ka kolomo ya ka 84 wa tidolara ta Amerika hi mphongolo hi ndlela yaleyo. Kasi xin'wana i timhaka tin'wana leti hi lava ku tiva tona i ku loko se oil yimbisi yi ta yi ri oil yimbisi Afrika-Dzonga swi nga khumbike nxavo wa mafurha. Va kombisa timhaka ta ku swi nge khumbi hambi sweswi hi nga hava tindhawu leti ti basisaka oil yimbisi ku va yi hetelela yi va switirhisiwa swo fana na parafini, diesel. Ta tsundzuka ku loko oil yimbisi yi kha yi basisiwa yi ya ka kumbexana va lava ku endla petrol ku hetelela ku huma na diesel tanihileswi va nge ri i by product kumbe hi leswi swi ngo humelela endzhaku ka loko vona va ndle leswi swin'wana. Se swi swa muxaka wolowo wa Afrika-Dzonga va ri swi nge yi vuyerisi hi ku nxavo wa mafurha wu hlayeliwa ku ya hi ku timakete ta misava ti yimise ku yini. Kasi yin'wana leyi ni va vutisa hi yona i timhaka leti ya ta ku vanhu va le ku xaveni mafurha sweswi va tirhisa diesel ku va ta fambisa ti-generator ta vona hikokwalaho ka xiphiqo lexi nga koho loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa gezi. Se vona ke va ririsiwa njhani? Se va ku ka tikhampani letikulu va tiva ku ku na mali yo karhi leyi va fanele va ya yi claima ya road accident fund. Ka vula a ni hambi nghenanga patwini se loko mi xave diesel mi yisa ka michini mi hakelela yini timhaka ta road accident fund? Ta vutisa va treasury halaya ka va dokotela David Masondo kumbe va tatana Joe Maswanganyi ku va ri yini vona loko swi ta ka timhaka ta timali letiwani vanhu va pfuneka njhani, va huma njhani ka xiyimo xa muxaka lowu. Swin'wana swa leswi hi nga ta va vutisa loko hi va kumini hi ta kota ku twa ku hi huma njhani tanihi rixaka eka xiyimo xolexo. Wena u ri yini ke
0860002543 inomboro leyi tirhisaka kumbe 0712659860 kandziyisa rito ivi sweswo swi endla leswaku hi kota ku va hi hetelela hi tikuma hi kha hi tisa hi kumbe hi twa n'wangulo wa wena ka timhaka leti hi bolaka hi to hi ndlela yo hele tinhlayo ta mintirho ti humile ti vulavula na wena ke hi ndlela yaleyo kumbe a ti vulavuli na wena mi ta tsundzuka ku hi bule na holobye a ri ni mutswaleni vhiki ri nga hundza va kha va kombisa timhaka ta leswaku ku ve le ku tirheni hi matimba tanihi ndzawulo ku vona leswaku vanhu lava thoriwaku va ringanerile ku va la Afrika-Dzonga sweswo swa ku taniya sweswi na swo ku nga ntlhontlho hi ku loko ku ve ko langutiwa va tshama swi endla va le Nigeria malembe ndzhaku loko nga ri va le Nigeria i ve le Ghana van'wani va va lavambirhi va nga ti haikho a hi sunguleni mi fambanyana hi ta kota ku vuya hi sungula hi lunghisa tiko ra hina loko se hi ri lunghiseni mi ta vuya kumbexani na sweswo swi nga hetelela swi hi fikisa ka xiyimo xin'wana xa ku van'wani va hetelela va ku va nga kuma mintirho hi ndlela leyo n'wina mi ri yini le ka 0860002543 xandla xa holobye va tshike ntirho xandla xa president ku nga ri va tshike ntirho mi ri yini hi yo mhaka yoleyo ke i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga hetelela ku hi swi twa mingiseri wa mina le ka 0860002543 nongonoko u kwala hi yaleyo nongonoko hi wolowo wa ntolovelo wa masiku ni minkarhi nongonoko lowu i nga ka wona hi lowu palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula ku na mingiseri lo nhleka Chief Justice Dr. Pat Kalanga kodwa evukele minjani na ro akhensa xo sungula a ni ri kumbexani mi ta yi nyika lava ya vo sungula hi va vutisa a mi la ku va vutisa mayelana na yini papa a ku hava na ntirho laya ku endliwe mintirho ya 3,000 ya 300,000 a yi swona leswiya okay for example ko vanhu va helelwa hi mintirho yo ringana 1 million ku thoriwa 100,000 there is a big gap swi vuya ka zero leswiya swi hlayiwi ku ri ku endliwe mintirho whereas daily mintirho yo ringana 500,000 ku ya henhla ya lahleka ku thoriwa 5,000 temporary Chief Justice na wena swi langutisini kambe ku nge vi tiyisi varhaundzi leswi mi swi vekisaka swona ku hela mintirho ya 1 million hi siku kumbe 500,000 hi siku ku nge vi ntiyiso vanhu lava va kha va endla tinhlanhla ku fana na sweswi tinhlanhla leti va vulavulaka tona ta kota ro hetisela ya lembe ku nga ku fika loko ni nga hoxisi ku fika loko hi kha hi languta 2022 a ni n'hweti lembe ri na tin'hweti ta 12 se tin'hweti tinharhu to hetisela hi leswi swi nga endleka leswi se ku va ku ri na tinhlanhla leti ti va kata hi yo mhaka va ku pfumaleka ka mintirho ku ya hansi hi 2.2 wa tiphesente se n'wina tinhlayo leti mi ti kumaka xivutiso xexo a ni yimangi kahle ni ku xi hlamula but a ni nyika AG ya ku ri loko ku lahleka mintirho okay ni vuya hansi ku lahleka 5,000 ku thoriwa 100 ya vanhu temporary ku thoriwe vanhu kwalo leyi hlamuliwa hi yini ani ma kha ma vula mi ri ku thoriwe vanhu va 100 i temporary swilo swileswi swa 100 ku lahleka permanent 5,000 kambe phela lexi xi endlekaka hi lexi valawudzi kumbexani hi fanele ku hi xi tekela nhlokweni i ku lavaya va tivisa leswi swi nga endleka kambe a va tivisi leswi swi nga endleka swi tsakisaka valawudzi kumbe swi nga tsakiseki valawudzi va ri ku thoriwe vanhu lava ku va tlhela va vula va ku yin'wana mintirho i ya tinguva ye seasonal i ya languta ku sweswiwani lava nga thoriwa hi lava va vula sweswo n'wina tanihi hi lava mi nga ta mi kha mi kuma mahungu lawa mi ta va mi kha mi ya landzelela ku hoyi va thoriwile lava ha va vona kambe hi ku lava va thoriwe ku va ya tirha tin'hweti tinharhu hina ka hina a swi vuli nchumu mara ka vo tinhlayo ti koho ti vula sweswo number is a number ni kombela ku kombela xin'wana siku rin'wana mi hi vita lava va Eskom hi va vutisa ku ri low shedding ya everyday ku va ku endleka yini daily ku endleka yini laya ndzhaku a va ri
hey xitichi xa ku ri ha xi lunghisa xiti a va ha vola nchumu hi lava ku va vuti etlhelo rin'wana ra hetisela hi leswi ni kombela ku rivaleriwa hi leswiya ni tsandzeke ku mi byela xifumo ku ri patu leriya ri lunghile hayi lava patu ku ri yi tisela molo mina mi xava swin'wana la ka molo wa mama yini nyama ya leyi i ndyangu wa n'wina liya a ni nge yi vuki hina mi va xavela ni mi twi papa ni khetseri swinene ni hindze ko tala kwalano vana kumbexani mi yo ka mi nga kotlani na mina kambe hambiswiritani a hi tweni rin'wana mingiserelo i nhlekani hi mamukereli ka munghana lonene FM i nhlekani lo tsheding ile ku va ka isini la i nhlekani aye botsati mfukele i pfukele minjhani papa awa hi pfukeli botsati I can't ya botsati na mina la nghena ka yona lewani ya mara mo rhanga ni mutsa ku ri Peter Obi u famba njhani Nigeria swa ti-election ku na ku lexi khale ka mugavhenara wa le Lagos hi yehe ku fika sweswi hi ku ya hi xiyenge lexa xa timhaka ta nhlawulo xa le Nigeria xi n'wi tivisaka tanihi muyimela ku langiwa ku va president wa tiko ra na Nigeria. Okay kumbexana eta kuma mafurha chief ku ta nghena Peter Obi lexi xi hluphaku i ku i tipolitiki tin'wana ni nga ti twisiseki kumbexani va prof Sona va nga hi pfuna ku hikokwalaho ka yini oyili yimbisi leyi nga na yona la Afrika ka matiko ya le Sudan ya matiko yo fana na va Nigeria Angola hi kuma hi kha hi xava hi $. lava prof va ta analyze kahle ani le ka xiyimo xa kahle kambe n'wina mi ri yini okay mi lava ku ta hi leyiwani ya leswi swa SABC ya quarterly labor force loko hi languta va ri mintirho leyi va nga na namuntlha hi kwalomu ka vo ma 169,000 yes 169,000 and then cut that 169,000 167,000 you create Western Cape national statistics xexo sisho loko mo teka man'wana maphephahungu na tin'wana ti-radio station na nampundzu ni to ka vulavula hi swona leswi komba ku ri 99% ya mintirho lowu nga va yi create Western Cape swo vulaka ku swo vula ku ti-province ta 80 ta ti endla yini leti nga sala loko hi sa Western Cape sala 8 ta endla yini tona I mean phela komba ku na hlava ka labuti loko va ku vanhu lava nga tirheki i 7.8 million man a hi la ku va ku tirhisa ku va nga a ni tirhisa wala yo fanele ku kombeta ku vanhu va nga ni va hola ku tirha va hola va nga tirheki swa hluphanyana hikuva ni ngo swin'wana swi hetelela swi katsa na ku van'wani ma yivela ku na van'wana nge le ku khomiweni sweswi va yivelaka kwala ka ti-350 teto se loko yi tirhisisa sweswo yi nga hluphanyana kwalaho a olovi ku yivela mali liya lembe na lembe hi n'hweti ya nyenyankulu Afrika-Dzonga yi tlangela n'hweti ya timfanelo ta ximunhu na lembe leri hi ya emahlweni no tlangela timfanelo ta ximunhu munghana lonene FM u ku navelela ku tlangela lokunene eka n'hweti ya timfanelo ta ximunhu palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula hela hi nga kona mingisero wa mina u nga kandziyisa rito na ka 0712659860 hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini khomete timhaka eka nhlekani lowu kambe ke tinhlayanhlayo ti vula sweswo van'wani va ku tinhlayanhlayo a ti hembi se xivutiso ku nga va ku loko ku ri ve tinhlayanhlayo a ti hembi swi vula yini hi xiyimo lexi hi nga langutana na xona ka nhlekani lowu hi nga eka wona lava mi nga va twa va vulavula a ku ri tatana Risenga Maluleke bona i statistician general va ka va tisa tlhelo rin'wana loko hi kha hi languta ka matshamele ya swilo hi ndlela yaleyo swin'wana leswi swi nga hetelela swi vulavuriwa swi va mahungu swinene i timhaka totoleto ta ku mintirho leyiwani
loko yi kha yi tumbuluka kwihi hi ndlela yaleyo nako i mintirho leyi hi nga hetelela ku na ku tumbuluka ka yo yi hetelela yi fikisa ka xiyimo lexi xa ku ta va na ku humelela ka muxaka wihi ke 0860 002543 mi ri yini hi timhaka ta ku tshika ka tatana David Mabuza eka tanihi xirho xa huvo yo endla milawu hi ndlela yaliya mi ta tsundzuka ku va nghenile ivi va xandla xa president va fambisa sweswo ku fika sweswiwa se kusukisela kwele ka n'hweti yaliya kumbe ka lembe ririya ra 2018 ku fika namuntlha se xivutiso ku ta va ku nkarhi lowu va nga wu tshama aka huvo yo endla milawu ivi mi fananisa na van'wana lava va nga ku na lava va nga sungula na huvo yo endla milawu hi nkarhi wa vakokwani Sira Mandela na namuntlha va ha ri lomo swi vula yini loko va teka xiboho xa ku va ku mina swantswa ni va ni yimele tlhelo rin'wana ku fana na sweswi va nga hetelela va endlisa xiswona kumbexana hi nga tsakela ku twa wena u angula u ku yini hi ndlela yaleyo hi le ka 0860 002543 kumbe tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wanguro wa wena wu ri yini va ri ku na hoyi a ka R40 ku le ku pfariweni gondo ra R40 hi vaaki a Bushbuck Ridge swin'wana swa leswi va hehlaku ku swona i timhaka ta leswaku tilori leti a ti hundahundaku ti suka a Vulavula ti ya kumbexana ka Maputsu a ve le ku vuyeriweni hi nchumu hi tona mina hawu swi nge endleki n'wina mi ri yini swi nga endleka swiyime swi nge endleki vanhu va pfala patu hi ndlela layo ku na tilori ti nga ni ti hindzaku kwala mi tshama kona ti ka ti nga yi kona ka n'wina ti suka kun'wana ku magondzo lama vhele ma endleriwa sweswo ku patu loko ku fanele ku fambisiwa loko ku fambisiwa nhundzu yi suka Musina yi ya Cape Town a swi vuli ku va le matalks va fanele va ku hoyi hina hi vuyeriwa vele tshama hansi amukopani va ku hina hi vuyeriwa ku ta endleka yini kumbexani ku na swin'wana ku tlula kwalano vaaki a hi mi tweneni na n'we mi nga kwala Bushbuck Ridge mi nga pfumeli ku tirhisiwa hi vanhu va mi tirhisa swo ka swi nga vulavuli va ku a hi vuyeriwi a mi vuyeriwi hi yini titiraka tete loko ti ka ti famba loko ti fika ti yima laha Mika loko ti fika ti yima laha Hoedspruit loko ti fika ti yima laha Ekhonhoek va kha va xava va kha va ndla yini va kha va famba va chela mafurha kwala ndleleni a mi vuyeriwi mi vula yini lexi xi nga endlaku xi endlaku mi pfala gondzo mi ku a hi le ku vuyeriweni i swin'wana swa leswi kumbexani a hi ta swi languta muyingiseri wa mina kandziyisa rito ka 071 265 9860 thumba na mina 123 exikarhi ka vhiki vulavula hi vujola so na ku hlaya kun'wana laha ti-therapist va hlamusela kumbexani va ringeta ku hlamusela leswaku kahlekahle swivangelo swa ku mi tikuma mi kha mi ve hi mujolo wa mikarhata kumbexani wa hlupha swi va swi endlise ku yini va ri hi mi byela ku loko u ze u vona swilo swo teka kumbexani xivumbeko xo karhi hi swi tiva leswaku a mi yihelo leswi va hlamuselaka swona va hlamusela leswaku swa olova ku va un'wana a kombetela tintiho eka lowun'wana tanihi murhandziwa jola no ba jaba so hintokoto na muhaxi i buruku na bandi Ike Ngobeni eka thumba na thumba na mina ntsena eka Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswo miyingiseri Munghana Lonene FM twana lava va ri yini lava na vayingiseri mina no lata ku hi kumela la 18 to 35 siku hi bula hi yona hi mhaka ku kwalaha ka 2020 vanhu vo tala va lahlekeriwe hi mintirho hi mhaka ya swilo swa ti-COVID-19 sweswi loko u famba i khi lava ntirho i kuma kwalaha ka 18 to 35 kwalaha ka 18 to 35 hina hi lata tiva ku government yi plane yini hi vanhu va 35 years ke ku ya mahlweni hi ku hi kota ku hanya hi hanyisa na mindyangu ya hina loko se hi ri over 35 hi swi endlisa ku yini la South Africa inkomo xivutiso xa kahle swinene xa nkoka hi nga ta xi landzelela kambe hi tekeni miyingiseri loyi nhlekani a ka ha ri na munhu laha 0860 002543 hi ndlela yaleyo xivutiso xa nkoka swinene lexi ya miyingiseri a taka xona vanhu vo tala va tsandzeka ku kuma mintirho kambe twana lowu ahe bot mina no kombela ku vutisa ka Mopani District Municipality ku hina va muganga wa ka Mahlati
na ndindani na hlomela hi lo va dyohela yini kahle kumbe i yini lexi hi nga xi endleku kahle ku ze va nga hi recognize loko mo langute patu leri ra la ka hina la i mincuva mani i ncuva ku ri i nga vela ti tlhe ti pala ti tlhe ti tswa kusukela ka hlomela ize i ya fika ka thombo a ni swi tivi ku i yini lexi hi nga va dyohela xo vakulukumba lawa lexi endlaku ku hina va nga hi tekeli nhlokweni sweswi timpfula ti nga kunene i madamu ntsena la patwini ti-private cars a ti koti kahle ku pela because ti le hansi ku antswenyana swo swibazani hi botpet loko hi ta hala ka mhaka ya mati ho pfuna hi mhaka ya ku Xikwembu na xo xi le ku swi voneni ku vana va xo va hlupheka xi hinisela ku timpfula loko ku nga ri swona tora a ri to hi dlaya hi boti a ni swi tivi ku hi va onhele yini va Greater Giyani I mean va Mopani District Municipality a ni swi tivi kumbe xana n'we mi tivana ku na vanhu botpet mi nga tshuka mi hi vutisela va phule xayi na va Mlandzwa Odas Ngobeni kwala anyway i ntsako kusuka kwahala patu ku nga hava na mati ma nga humeko inkomu Ntsako xivutiso xa kahle swinene xexo ni tshemba ku Mlandzwa va yingisela i wun'wana va lava va yingiselaka hambi ku ri va mayor executive mayor va yingisela na ku pfumela ku va ta hi byela ku hi ni ndhava kambe hi kumeni mahungu ya misava awara yan'we sesileli lawa ya sesileli nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa 24/7 365 misava hinkwayo jikelele eka www.munghanalonenefm.co.za audio streaming Munghanalonene FM makombandlela eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu kuya kwale kagiso ngitokala kahle eka 103.2 FM Munghanalonene FM makombandlela Afrika wa vulavula so a yi le ka nkarhi wa right wa ku vita vanhu sweswi hi ku to tikhomisa tingana ku nga viti vumunhu ende vita hala ku hosta na competition ya nchumu hi ku swin'wana swi hizengele swikwini swa itholi laniwa va loko hakelisa hina va nga hi byelanga ku swa ku va lomba mali so a ya hala nchumu la a va rhangi ku lunghisiwa tiko ku lunghisiwa border gate se hi rhamba vanhu kahle hi ri proud ni kota ku teka munghana wa mina no misa John Palamende ya rixaka tatani Khalanga nhlekani Afrika vulavula ni rhandzi swinene ntshaho lowu wu nga tshahiwa hi tatana Risenga Maluleke kwala moyeni walowo wa hina loko va ku a swi bihangi ku hlometela enkeleni wa mamba lexi nga biha i ku nghenisa ritivo hi nkulukumba va lava na Xitsonga mani Khalanga mani kavula a va ti va hi dyondzisa na loko theme yaleyo ya Statistician general yi fika makumu a va ti va ta hi dyondzisa Xitsonga kwala moyeni walowu ha khensa Afrika wa vulavula inkomu enhlikani brapet ka n'wina vayingiseri hinkwavo ni kombela ku vutisa mhaka ya rito ra ndhambi ku i ra Xichangani kumbe ra Xitsonga ke then na rito ra mikhukhula ku i ra Xichangani kumbe ra Xitsonga ke kasi hikuva mahungwini nkarhi wo tala hi twa ku vulavuliwa hi mikhukhula ni vula leswi hikwalaho ka ku seketela marito ma nga vula hi nkulukumba Maluleke ya mhaka ya ririmi ra hina swi kahle hi ri yimeleni laha swi kotekaka ku hi ri yimela so inkomu ni khensile loko papa kwalani va karhi va vulavula hi mhaka ya ku va hi antswisa ririmi ra hina ni khensa ngopfu mara ni na xikombelo laha ka loko va tshika va hlaya mhaka ya timali a ni kombela loko va hlaya timali loko va hlaya hi Xichangani a va tlheli va hi hlayela tona hi xilungu ma vona hi le ka generation ya ku swo fana na timali ko talatala se hi hlaya hi xilungu loko se va vulavula hi magidi madzana 200 mativa yi fanele tlhe ya rifera ka mahungu ya xilungu i la ku twisisa ku i mali muni ku ndleka yini se va nga ri dlayi ririmi leri ka kona ku hala timalini swi ta endla ku hi swi tiva ku antswa ku loko va ku dzana va vulavula hi mali muni hi xilungu ene swi ta endla ku hi ya hi dyondzeka ngopfu ni nga khensa ngopfu loko mhaka leyi mi n'wi hi fikisela na le ka vurhangeri bya hina bya xitichi inkomu
Inhlikani bot petne ka vayingiseri hinkwavo Afrika va vulavula Ernest Mathebula kusukela basani ka Mthethweni ni bot petne hi nga ri na president va nga landzelela mikondo ya DD David Mabuza ku va na vona va resigna ni tsakisa hi xiboho lexi nga teka hi constitutional court xa ku va dismissa mhaka ya vona ya phalaphala so president na mi advise na mi kombela leswaku resignani loko mi nga resign mi ta hlangana na hina hi ti 20 loko hi pfala tiko leri ri nga tirhi inkomu Hey Butpet na vaxumi man mina a ni kombela ku tsundzuxa vaakatiko va hala mugangeni wa hala makaya ku hey hi ngheneriwini makhamba man makhamba ya le ku hi yiveleni vanhu va Xikwembu vafana vo fa hi ku tirha la Joni laniwani mara va ma dya tshamini le kale so ta swi ta teka lexi nga na xona xivutiso lexi ni wa rixakunyana kumbe nkarhi wun'wani ni va ku na ni va khonsenyana hi swona i ku na tindhuna ta hina na tikhanselara ta hina va ri yini loko swi te taniwani ni vula ku loko a mutini mi ze mi twa ku ve va teke nhundzu hinkwayo swi vula vanhu va lava vo fika va yima hi tiraka kumbe hi baki swo tirha swihlangi la Joni lani va swi kha swi juluka swo ku swi ti susa vusiwana va ta va madya tshamini va fika va teka va famba na hi ya kwini loko swi te taniwani hi fike njhani laniwani vutomi munhu loko swi te tani swi vitaniwa ku yini sweswiwani ni vulavulela ngopfu hala mugangeni ya vo basani ka Nhlaniki vo N'wamankena hele ku vanhu lava hinkwavo vo tsandzeka na siku rin'we kumbe ko va hava loyi a tivaka swigevenga leswiwana hayi khona man hi nga ta zi pfuxa moya wa xikhale phela luwa wa ku hi ze hi ya ba nsimbi hi ku a hi hlanganeni magayisa ivi se swi tika Inhlikani Butpet na Butmugi vayingiseri va Munghana Lonene mavonelo ya mina lawa swi tikomba onge ikhonomi ya hina yi le ku swi koteni ka ku tumbuluxa mintirho so mintirho leyi tumbuluxiwaku hina tanihi vaakatiko a hi koti ku swi vona ku hi yihi kumbe yi famba njhani hi ku yi tikomba yi ya ka vanhu va wrong a hi koti ku swi vona hina hi nga ri ku na mintirho ku ndhawu leyi mintirho ya karhi ya kumeka hi ku yi kumiwa hi vanhu lava hi nga swi tivi ku va tumbele kwini nkarhi hinkwawo so loko mfumo wu ringeta ku vonisisa ku vanhu lava nyikiwaka mintirho i vanhu lava va tivekaka ku va le ku laveni ka mintirho kusukela khale na khale a swi ta hi pfunanyana as tiko sweswo Inhlikani Botpet na muhumelerisi wa nongonoko wa xirhandza Botmugi leyi a ni la ku ta na yona ka nhlikani wa namuntlha ku va xandla xa president a tshiki ntirho ka huvo yo endla milawu namuntlha hi leswi vhele a swi languteriwile mara hi ku ya hi mina mani nga swi tivi na ku deputy president va le ku tirheni ka yini kahle kahle la tiko a hi nga va voni hela a hi nga va twi nchumu nkarhi wa covid andzani va vona la tiko a rimi hi nhloko se na sweswiwani kahle kahle ku va tshiki ntirho or a swi zi swi ni tova hela a ni ngheni hela ka sweswi a ni na problem na swona a va tshiki ka mali leyi a va yi kuma hayi ka tiko ku hi ta sala hi kha hi xota hi swin'wana a ku ri matitwelo maphirisi malama inkomo kambe ku cinci nchumu nga rivali ku i vanhu lava loko ntirho wa vo wu fika makumu va famba na mimbuyelo yaliya a ni tivi loko ri ku ka deputy president a swi tani kambe ni tiva swi ri tani kambe loko ri ku a hi swona mi ta ni lulamisa se a ni tivi ku tshika loko n'wi mi vula kona mi va mi ku langute hi tihlo rihi kambe ke 0860002543 a ni swi tiva hi fanele hi bula na musa la mbazima a ni swi tivi ku ndleke yini kambe hi vo hi faneke hi twa ku va ri yini vona leyi a bushbuckridge va ri va na xivilelo award 25 se ta twa kahle kahle ku na xiphiqo xa yini laha award 25 kambe endzhaku ka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhlekani ahe Botpet minjhani mpfukile hayi vatomi mani mi rini n'we hi Botpet no va na xivilelo nyana ka timhaka ta tinhlayihlayi ku fana na loko vanhu va hlayiwa na loko ku humesiwa tita ku mintirho yi ehlile kumbe mintirho yi create-wile mina loko vanhu va hlayiwa hi Botpet laha xitarata lexi ni tshamaka xona ni tshame ni vulavula hi swona loko swa ha sungula swilo leswi ni ku vanhu lava vo hlaya a ni va vonangi and a hi hlayiwangi ni vutise miti yo hlaya laha ka xitarata lexiya ku va hlayiwile na ma swi vona se me hehla ku yini
mi nge ni hetisa before ni hela and then loko ni kuma ku a va hlayiwangi and then sweswi ku ta huma timhaka ta ku mintirho yi ehlini ni twa nga ku tinhlayo letiya va nga tirhisa a hi tona xihehlo xa mina hi xexo xa ku hi mhaka ya ku kun'wana tindhawu a va fikanga ku hlaya so that a va ta kota na ku vona ku swi nga endleka tinhlayo leti va nga ti khoma ti ri tintsanana ngopfu kumbe ti tele ngopfu a ni tivi mara ka swi sweswo swimbirhi ma swi vona so a ni swi tivi ku loko va ripoteriwa a va fanele va nga fiki ku ta va ta endla swilo leswi ni vulaka swona ku vanhu a va hlayiwangi ka xitarata xo karhi kumbe ka ndhawu yo karhi a va fanele va swi kumela hi milenge swo fana na sweswo xa vumbirhi ebotpet mfumo wa hina wo ka wu nga swi lavi ku nyiketa vaakatiko va hina mintirho hi reason leyiwa botpet ku na swilo leswiya swa ti-subcontract lomu ti-departmenteni to hambanahambana ni nga hlayi leyi n'wina mi tivaka yona ntsena ebotpet loko mo langutisa vanhu lava va ta supply a hi nge ku laveka mati kumbe stationary kumbe yini tikhampani to tala ti-department leti mi ti tiva khampani to tala ta vanhu ve le handle botpet I'm not saying ku ri it's wrong I'm just saying ku ri swi fanele swi langutisiwa na swo fana na sweswo leswi vulaka ku Department of Labour a ve le ku tirheni ka ntirho wa vona ku langutisa ku loko hi vulavula hi ku ri vaakatiko va le handle ka khampani yo karhi fanele ku qachiwa vangani a swi le ku tirheni sweswo how can you get ntirho wa government i ri muakatiko wa le handle hi botpet a ni swi tivi loko ri ku nawu walowo wa ku va fanele vhele na va qachiwa ka mfumo wu kona a ni swi tivi swi nga endleka wu ni jampini loko wu ri kona ma swi vona so mfumo wa hina wu nga mamisi vaakatiko tintiho xo sungula vaakatiko va hina tshame ni vula ni ku botpet hi pfumala vutivi ku tiva kumbe ku understand sesi loyi a nga nghena vulavula hi timhaka ta ku ri va fanele va lunghisa mhaka ya 18 to 35 kudze ni vulavula laha ni ku no why na loko votiwa va nga endli 18 to 35 loko va nidza vote ya wena a wu over age loko hi lava ntirho hi over age what is that kambe 18 to 35 yi susumetiwe ngopfu hi timhaka ta ku a ku vuye ku va na nkarhi wun'wana a ku swi tiveka ku vanhu va malembe yalawo a ve le ku tirheni vo tala va vona se a ku ringeta ku lwiwa na nomboro yaleyo ku yi ya hansi a yi ri henhla a ku ri na vanhu vo tala lava a va nga ri tirhi lava va ri na malembe yalawo se va ku a hi targeteni nambara leyi ta kota ku yisa hansi hi yo mhaka ha ri na xiphiqo xivutiso sweswiwa i ku from 35 ku ya henhla a ku dyiwi na va thola ko va hi ku a swi talangi hi mhaka ya ku ka ha lwisaniwa na nomboro leyi ni vulavulaka yona ya 18 to 35 no ku fanele yaleyo yi lunghisiwa yi langutiwa yi fana na liya ya experience hi botpet sweswi n'wana a nga va a ri xikolweni loko a vuya aka government ku na swilo leswi va swi vitaniwaka ti-intern mi kuma munhu a endla intern for almost 2 years hi botpet va kha va renew contract hi 5 years 5 months and then at the end of the day loko va thola va lava permanent post va thola munhu loyi o ka nga ndlangi intern ka ndhawu yaleyo ivi n'wina mi tlhela mi ya sungula futhi mi fanele mi dyondzisa munhu ntirho aka unit ya n'wina why mi va nga teki ti-intern leti ya tindliwa ti-permanent hi swa ku create mintirho phela sweleswo mi nga mi ya susa munhu loyi a tirhaka munghana lonene a ri permanent ivi mi tlhela mi n'wi taka n'wina mo ka department yo karhi a vi permanent ku ri ku mina ti-intern leti to ka ti nga ri ku permanent ka ti hi create mintirho hi ndlela yini so a va sukeli ku hi mamisa tintiho se hi lo karhala hi vona nemetweni Income 0860002543 mani sunguna kuma Botmusa la ni twa ku awa 25 wo vana xiphiqo xa hile Botmusa enhlekani Botmusa enhlekani a ku na munhu la 0860002543 a hi ku hi la ku ta twa ku Botmusa va ri ku endleka yini kwele ka vona se hayi a va ha tangi se a yi twi wena ka 0860002543 hi twa ku wena u ri yini 0860002543 hi kota ku twa n'wangulo wa wena i ndlela yaleyo se swi va tise xiringanyeto la lexi se xi nga seketeriwa hi mingiseri laya we u ri yini hi ta ku nyika nkarhi kumbexani mpela hi fanele hi va na nongonoko siku rin'wana hi vulavula twi hi timhaka leta 18 to 25 ivi hi landza yona ndawulo liya ya vakulukumba dimisani nkwamba va hi byela va ri yini vona hi timhaka toto leta kambe ku na mingiseri loyi nhlekani
Enhlekani khalanga mpfukeni. Epfukeni minjhani? Epfukeni. Akenza. Na mina la ta bumabumela leswi swi nga vulavula hi General Services Risenga Maluleke swa ririmi ra hina ra Xitsonga. Ndzi vona nga ku mhaka kahle ngopfu yi basile ngopfungopfu ka vatiko va xiyetlele ni rhandza ku yingisela nongonoko luwa mi ta kuma ku loko va karhi va interviewa Mathebula kumbe Ndlovu kumbe Mabunda swo taniya kumbe Baloyi va ku good evening and then swilo leswi nto swi nga ni khomi kahle swin'wana swi nghena swi huma hala and i mhaka leyi na ku yi twa kahle yi twa kahle yi basile khalanga masiku kambe a hi minkarhi hinkwayo Mathebula a nga ta va a ri munhu loyi a vulavulaka Xitsonga swa endleka ri Mathebula kambe nga xi vulavuli Xitsonga lexi nkarhi wun'wana mi ta kuma ku a hlamula va ku good evening se mi kuma va ku riperile Mhlave se a hlamula se Mhlave se continue hi no kombisa se continue hi xilungu se mi kuma ku munhu loyi kahle xichangani wa xikolo se a boheka ku za vulavula ririmi leriyani ra ku ri nghena hala ri huma hala ka mina ni nga ha koti ku twisisa kahle no swi twa karhi yaleyo a hi pfaleni hi ta yi landzelerisa hi pfunana tanihi xitichi kambe ke swin'wana a mi lata ku yimbuta xo hetelela a ni la ku hlamula mintirho loyi a nga vulavula hi mhaka mukhukhuri na ndhambi ndhambi i Xitsonga ne loko wo hlaya bibele ya Xitsonga mahungu lamanene bibele yi tsariwe ku na ndhambi ya mati laha yi nga khukhula hi nkarhi wa va Nowa bibeleni ndhambi ni huma ka ndhambi wa Dzumeri ndhambi i Xitsonga i vito ri mhaka hi Xitsonga ne tibukwini ri kona ri basi na mukhukhula swo taniya ni tsandzeka hi xilungu nga ku ri ni mukhukhula mara hi Xitsonga i mukhukhula ndhambi i ndhambi ya mati hi swo taniya i Xitsonga kambe ndhambi na mikhukhula ku nge vi xixin'we swo ku vi xixin'we no kombisa i ndhambi leyi endlaka mikhukhula i ndhambi leyi endlaka mukhukhula loko se mati ya karhi ya famba ya rhwala na mitsanda na yini hinkwaswo swo taniya hi mukhukhula liya kumbe moya wa mukhukhula moya ka rhwala swilo hinkwaswo kumbe moya wa mukhukhula xexi va xitakuta xi rhwala xi ndlula se mukhukhula hi swo fana na sweswiya ndhambi yi vanga mukhukhula kambe a hi xixin'we xixin'we se swimbirhi swo hambana mara marito ya Xitsonga hinkwayo na ku hlamula ngopfu i marito ya Xitsonga a hlamuleki ndhambi mukhukhula marito ya Xitsonga kambe yena i te marito ya Xitsonga kumbe yi mani twa ku te yini yingiselana mina u kombela ku vutisa ka mopani district kona hila tatani khalanga nhlekani Afrika Vulavula sorry kumbe hetela airtime lowu nga tsahiwa hi Tatana Risenga Maluleke sina loyi ha yena ye ka siku enhlikani brapet ka n'wina vayingiseri hinkwavo ni kombela ku vutisa kumbe hi loyi mhaka ya rito ra ndhambi ku i ra Xichangani kumbe ra Xitsonga ke then na rito ra mikhukhula ku i ra Xichangani kumbe ra Xitsonga ke kasi hikuva mahungwini nkarhi wo tala hi twa ku vulavuliwa hi mikhukhula ni vula leswi hikwalaho ka ku seketela marito ma nga vula hi nkulukumba Maluleke ya mhaka ya ririmi ra hina swi kahle hi ri yimeleni laha swi kotekaka ku hi ri yimela so inkomu ni khensile ni sukile hi ku hlamula hi ku kongoma marito ya Xitsonga hi mambirhi ka wona ndhambi na mukhukhulu i marito ya Xitsonga hi fika njhani ka ku va na xivutiso ya ku rito leri i ra Xichangani kumbe ra Xitsonga na vile ku tikudiri ka kete ku hi fika njhani hi ku Xichangani a hi na xona kahle a tibukwini ku vulavula ntiyiso Xichangani a hi na xona i mavulavulelo ya Xichangani i mavulavulelo ya Xichangani i ririmi i ku vulavula ku huma nga va u suka i ri ka teka ro karhi kumbe njhani na swi veka hi ndlela leyo mara se i ndzin'wana i yini ya swin'wana swo fana na sweswo khale ku mi ta tsundzuka ku n'wina nga mudyondzisi ne le xikolweni ka certificate ya malusi a hi na Xichangani na Xitsonga ne le xikolweni a hi na yona certificate ya Xitsongani na subject ya Xitsonga so mandhati va dyondze kwalayani etibibeleni loko ni mi twile mi nga ha tlheleli bibele mi khensile vute ku xilumana ka ndhawu xilumana ni vulava hi fike njhani ka ku se hi vutisana ku leri i Xichangani kumbe i Xitsonga a ni tivi mani hayi okay n'wana mingiseriro ni hleka
Aye, but kalanga minjani? Hikwalaho ngina minjani papa? Aye, batomi man. Ina. Nola ku pati leti mbirhinyana mara ku hatlisa swinene ta sungula ile ya vatirhi matholelo. Yeah. Ya ni rhandza ku seketela mihizelo ya kota ku mamaswanganyela ya. Mavona botpete ntiyiso mhaka ya ku 18 to 35 a yi twali kahle ku mavona vanhu vo tala lava va nga na vutihlamuleri bya le mimitini i vanhu va ku fika ka 35 30 ku ya le henhla mavona. Mi nge teki ntirho nkarhi hinkwawo va ku huma ntirho mi nyika munhu loyi a ngo ta teka mali a xa buruku a teka mali a xa mabyalwa lamo durha ku ri na munhu a lavaku mali for mukaya. A hi swona njhekanjhekisani walowo mi sungule kahle na wona kambe se ma ti kahle na wona hi ku a ni ngo loko munhu a zava na malembe 21 Afrika-Dzonga i ntswatsi wa pfumeleriwa ku a ti endlela a ti humela na xitandi na hi n'winyi ya va na muti wa yena. Se loko a ringanerile ku va a tirha a swi siveli ku va a tirha loko a fanele kuma ntirho ku yi tirhisa ku i endla yini mali ya yena mi nge fiki kwalano mi yi tirhisa tanihi n'wangulo hi ku a ni ngo va koho lava va nga na malembe ya lama mi nge va xava mugayi va nga xavi ma swi vona va koho ma swi vona se hi nga ngheni Okay, monite maka ya tara leyi ya ni tana yaleyo a mo ni tshikela ke yaleyo ku ni twi se okay la ku nghena ka leya vaakatiko hambileswi vo ka mi nga va kumangi ku angula mara ni yi twini ku yi wena le tlhelo rini. Yes. Eku a swi sungule ku humelela ku hala ntsena a swi basangi leswi swo sungula eku loko movha yi ze yi kumeka yi ri patwini va ku yi pfumeleleke ku famba patwini number 1 yi va yi hakelerini ku va yi famba ka ndlela yaleyo loko hi ntiyisikirile leni yi hakerini movha leya ku va yi famba laya. Xa vumbirhi loko ku ri ku hempele tilori letikulukumba ni tshemba ntiyiso ku ti famba ngopfu ka wo mapatu lamakulukumba lama kun'wana ti hakelaka na ti-toll gate leti tlhaka ti lunghisela bona mapatu lama mali yo yaleyi va yi hakelaka. Ku nge vi ntiyiso ku hi xo xivangelonkulu xa ku a va vuyeriwi ku vuyeriwa ku kona hi ku loko ri lori liya maybe yi tisa mugayi ku yi tisa mugayi laha ku tirhaka sesi wa wena kumbe mutswari wa wena loko yi nga tisi swilo leswi wengeyile ku endleka swilo leswi vo ka va nga vuyeriwi vo ka va nga swi veki kahle ku vuyeriwa hi tlhelo ri hi ku ya hi ntiyiso. Movha loko yi ze yi famba endleleni yi hakeriwa va lava ku hakeriwa hi ndlela va lava ku loko yi dilivha ka 3 vhikini yi fanele hi siku leri wo sungula yi hakela muti wun'we swo karhi na a swi basanga. Leswi mi taka hi swona i ntiyiso ku a hi nge kumi xikombiso ni nga nyika xikombiso hi khampani yaleya va nge le ku hi ku lawani i nga ri va vilerisa hi leti ti rhwalaku swicelwa kusuka phalavurwa ti swi yisa a seniya ka maputsu. Se xivutiso ku va ku loko ku ve va vilerisa hi swowu a va swi tivike ku swicelwa swin'wana na swin'wana leswi humaka la Afrika-Dzonga swi hakela xibalo na ku loko swi hakela xibalo lexi a hi xo xi vuyaka xi ta va nyika ti-350 xi va lunghisela na pato xi va nyika na swibedhlele xi va hakelela vadyondzisi sweswo. Entiyisi ku na yo lori movha hambi yi nga ri yala loko ri kumbe va kwatisi ku vo yi tsariwa swa tiko rin'wana movha yin'wana na yin'wana munhu wo pfe ni jampa matiko na mina movha wun'wana na wun'wana loko u tlulela ka tiko rin'wana wo hakela ndlela na ku hala u yaku kona va nga ti byeli ku to famba hi ku rhandza timovha leti ku na swilo swo yi hakeleriwa movha permit. So a vo fane vanhu va ka hina va nga pfumeleli vanhu va ta va chela moya wo ka u nga ri wona swilo leswi va nga kotaka ku swi lunghisa vo va na lack of information vanhu na metelo papa no na kesa inkomo a ni tsakele ku hi ta swi twa kahle kusuka ka vinyi va tona timhaka leti n'wina mi nga koho kwala matlhelo ya Bushbuck Ridge a ni ta tsaka kula ku ta twa ku hi mpela mi fike kwalano na ka ku loko ku ve ku na bazi leri nga ta va ri kha ri suka a Hoedspruit ri ya Mbombela ri nga ha hindzi kona hi kwalani ku va mi vuyeriwe nchumu hi swo mbulaka swo hayi kona so swi vula ku va Ike loko a suka a Benstore a ta Polokwane laha Bellevue va fanele va n'wi pfalela va ku a nga hindzi hi mhaka ya ku a va vuyeriwi nchumu hayi kona a ni mi vengeni pfaleli ku a Bellevue vengeni pfaleli Ike wena ne ka nyama induli na kona ka humelesiwe hi tinyiko makenxivama ni khalanga phet Mathebula hlangana na wona nokamena ngona kulo muntuku kwala ka Munghana Lonene FM ni kombela mi ya mahlweni mi languta mhaka leya ya 18 to 35 n'we mi tivaka milawu ya matholelo n'wina mi tirhaka ka HR hi pfuneni ku hi kota ku tiva mhaka leyi kantswa ku hi vona ku hi huma njhani ka xiyimo xa mixakolo mingisero mina ni nga tsaka ngopfu ku twa n'wangulo wa n'we hi tlhelo ro lero
Nokona kwa dzuma na mina walandzela na Ike Ngobeni ukwala. Ike Ngobeni na ngivona ufikile utiyimisele ku mtisela nongonoko wa xiyimo xa le henhla ni vona khala ta mitlangela va touch somebody. Ike avixeni mtwana. Kalanga mi right? Hi pfukile njhani? Namuntlha mi nga ni vutisa ni xoko ni titwa njhani. Ni to ka ni nga si awu sure vutitwa njhani kona ke yini? Hi mhaka ni ngi vona le ka xiyimo xa kahle. Ngopfungopfu xo hlamusela wena mimoya yin'wana vanhu va nga tindlaleni va kala mimoya yin'wana man yo ku ni njhani a molaka ku swi tiva hayi swi komi lawa eka Afrika wa vulavula.